Echombeke chihirweyo omumikono ya Kyamuhunga People's Sacco kimazireho biliyoni 1 na miliyoni 800. Izoba kandi tubesige tuja kuchikoresage tukorera mu gutuchombekire. Nyenda kwebaza management ya Chaps mwe bari ku embracing professionalism. Kuna tahirum construction twasanga a lot of professionalism. Kugira ngo no kwato umuntu muhereze kizimbe umurgaho results ziyakwereza whether yazukwereza je whether yazukwereza kubi nuwari kumanya kumwahereze twase kizimbe mwatwasa consultant abantu nibasima mu gukozo. And it was my prayer to kutandika ngo bondo mutakaura mutwarwanira mu kuombeka ninga twayihamwe kintu bondi cyabura cyaba questioned but right away ubwo musinje people were commending. Echombeko eki kyombekerwa mu town ya Butare omuri Kyamuhunga omu district ya Bushenyi kandi n'ekyembuga nkuru za Sacco ya Chaps kandi kyasirirwe Father Archangelo Bareke. Abarikora mubona obakinjira kabikona oba usinge bwawe kandi ogumena butosha ogumugisha twakushaba eturaba omuri Yesu Kristo mukama witu. Kinemu control systems biometric is permitting of your way to your kuja na accessing the money side. Tunemu na strong room hidden itakweta kugamberesha hedge kugira ngo yaninga but it is there. Paul Kahiji or chairman wa board asimire ba member ba Sacco kandi nuko koreka kwechombeke eki ni chukuru munonga habwa Sacco yabo Kuko inama kamabi na n'umugenyi yakutayayira takukakitinisa kukatsire ngo hatina nabo bo kutwesente abo kwahina bizire kuturambura hate ngo bwijo executive director wa Centenary akari yaha ministry katunga abagenyi bakurga Kenya biza batutayayira nitwe twatwagire twabatayire twareba offices zibakoreramo nebizimbe byekitinisa bwen twagira ngo hat Chaps twabira abamani tunga abagenyi n'abakuruga heru yihanga government bohoreza Chaps twagira ngo nitwe tugire offices zukurebekaje umuntu yabari yaha Chaps na wahurire na amanyati Chaps ne yamani. Members ni pamyangu tumararebere nturundana sente kugira ngo memberete siringi 5 ninga ari kumitombeke konkeze ne sente zanyu ezirukuruka omumagwa gumutwira n'umuntu mubika omusente president ya sasire nkomusoro so twira nturundana nka board na management kureba ngo abaho sente zikwemarira basa kombeka amakagita makuru. Abantu bashabirwe okugumizamo no kukozesa Sacco ya Chaps ngo ahabwo kuba teine mu kushorora ombuhereza bwabo gasha kwa Sheikh Abdulatif.